Tanang, nagpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ng po ko yaw. Ay, kaya saya at sige daw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partin nyo aya. May salababoy Umdas mo siguro dahi ta. Kada tayo nga agkakapuro ka. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, anya din nang nagkarumyaw. May salababoy ti partin yaw. Ikaw na tata. Dakil mo di baboy, may. Anayon yun at talo Tanayonak. Inayon ko, tayo dua ababoy ka. Ha? Ay Natasyaw. Bunyag ti pasken. Sana kasar. Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo sa nga barangay. Unod, dua barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo ababoy ang maparting tatang. Basit day ka ano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Heh, ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat serbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, apel nga ka, mamay! Baboy kumaday dya, pay babaw. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan ka, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasoy Kakatasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay kay makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon may. Kababayin mo ka na kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ni mato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kaw. Permanente iti trabaho na. Ay, naibagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapos na mga muawer, iti apo ko me. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di na mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ayak sao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko araman ang jay ice cream Kakatasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wen nga rodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti paka-stress Hey, anya may ti planong mo, inton makagraduar ka, anak ka. Inton makatrabaho ka, tikait ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong ka na kami adadakil mo, In planong mitibiyag mo. Magnamayan na kamay. Itad mo, dagiti masapsapol may. Bayat ti panagbakait, kan panaglakay may. Saan na pa nang iboy-boy, Juna? Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas tati bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta kati bagbaga amon? Naguli magkamamay. Laglagi pa yung nagitimbaga ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakil mo? Saan ka makaadan? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman mo bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarak tunog graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya kagwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka.
Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe. Naghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na. May mayat. No iti kaaldawat ti graduation na. Tapno naragragsak. Ken mas exciting. Akait, alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Tingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tay us-usarat nga agninenang. Tay, jay bangan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tambad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay, saanan? Gastos laday ta. Adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbati kan. Di kom umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di kalagbain. Sukatan mamay. Ay, sige nga, Rod. Nakto gumatangin. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ababoy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak ma. Inayaban nak ngagluta. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpasken, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga, Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jak ngagis istorya. Jak lain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant tikin na tao na, Nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngarken kwa na iti kas nga style na balasang kaw. Nangag kumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya mangan, daw tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangan kalata! Ket bayat ti pandangan nyo kakabsat. Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't ko lang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yun ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduarain dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabiit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Nagasat ka may. Dada, professional nga anak may. Isudan tao ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ginda kakabsat. Ay, sige, bangang kailaeng. Tarambakan tayo iti ustaw ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw nga may makiragragsak kada kami. Wala nga tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kaw. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka kaeditan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagi jay tarakeng kaw. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan?
Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymet nga umuna tinagpunam Di ka gimimot, tamaday. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at araknam. Sa nga ro dain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay, pagrebangan na. Anya, kita sa atin. Apay, no sa nagapukadata, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo amuti sa asawa mababakitan. Agluwasa kon inton bigat tatang. Tain nakagreview para iti board exam ko. Ay ke, good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulit ka. Lalay nga manak ka. Tanong makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugaw, ading. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwi na, sir. Mabiit lang. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na kading, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuat na. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnay di pagababanga. Dapay mo't may sa bakante ang kwarto. Manot yabang, manong. Nalakalaan. No kayat mo. Sumurot ka kanya. Tapno makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan na ngamin nga agtransient. Ano na? Ala, mapantang aro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangalay iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na? Saan ka no pa'y may Apay ni Manong na idingay. Saan mo takas na kabayag ti pa nag-review na? sa bali siguro itamit din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amot dun. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan-nag-review ijay syudad. Balasa ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon? Nabayag mo ngaminan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Agdamanan bas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagyuar na. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam, Nan! Ala, huwag nagpaisaw! Ay na, kablawan na kanak ko! Ay, Ay, kablawan ka nakaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti nakaw! Board passer ti nakaw! Lakay, tangiwa mo mamag, anya ka mo din. Ay na, marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiyak ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita.
Ibaga madagos tapat gan may ngawan dua ba? Kwa. Sapay ko ma, tamaawat yun ni Tito Anobio. Nobda, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkaskasar Nagtrabaho ka pa Wan. Tatang. Romeo. Di mo't ilaklakom ginwang mau. Tatang, kanya mo lamasi kaso ngayon, way. Tabi siya mo iti trabaho. Apay adam mo, yaw gumatang. Siyak. Agam utang agpay Pangusaran nyo ay. Pag-blow out, jakab sa mau. Iya. Kung naman, o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay Nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Way, tapno agbilib. Dagiti tattao iti pamilya tayaw. Iya. Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, may kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kagka. Malala, kakalugaran. Mangat kailag, why, di kag papain. Ay na, Nana Marie. Hindi pa rin. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Na raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da kakatasyo. Di pa nagraduaran ti inauding anak mi Ay na. Duwan ti professional nga anak ka. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Wait, katoy pala may katoy. Bayam, no kasta te pakaragsakan na. Uray tagpay sumat profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana. Kaang mutay mo dayta. Ay nabalasang ka baybay amdita. Umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa iti sidaan. Ramanan ta amin akarnay anaidasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ka nakta. Awanan na ginitarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to itian adaw. Kahit napananmanan ni Juna nga apay nga awam man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, iso na panain. Agawid mo lang ata. Wala, ito na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kun nagbasit ti sweldo. Ano sa matimang rugi ti basi tanak ko tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa so, Mike. Sorry tatang, masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Tasaan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Taagtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga masikog kan. Kanapay nagpasikog ka. Katawang pa'y trabaho. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abaybay anyon. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Tanda ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Nagsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Latada kami ti mga awer iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa. Ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mat manan tatang. Ha? Ay, unay kamaten si Kati daw. Sinikugaman ng to anak ka, amom nga wapay trabaho na. Ay, tatang. Ha?
Ikasar mo nga rodan, tiyan ako. Ha? Awan pa'y murnong ko, tatang. Untatang, Ay na. no kayat yo, gastusan nyo pa ilang ti panagkasarmi kini Tito. Tas aming tubayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ah! Manang Biyana! Manipod man nga ron kini Kabsat Ricarda, san napod na nagahantintay patangatangay drama ita. Kasi mantikunaan ni Kabsat Ricarda. Dear Manang Biyanang, ititawan ko na suro ka 60 kas taon na ragsak ko tada naggusto kanyak akabambanwagan na alalaki. Kat day tati kanayon ko ngay palastog iti lugar mi. Panagriknak ngamin kat napintasak kan napigsalat tati karismak nga uray mapanan ti edad ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ngayon bagang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo. Uwan. Adda, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan Nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di apaglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasar ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Ay, uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno a panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man pus-apus iti FB, nakababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tate agin nayat nga oray saan nyo nga ipus iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo nga min ta ipus yu pa'y ultimo pa naging nagak, kan pa nagsinsin naklot yu. Uray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man, iti kayat mi nga ramiden iti nobyo. Kat katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan nga min ubing a jowa da. Adayo nga min nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't nga min nga adu, ti man nakibiyang at tao. Managkapal da unay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukata ko. Diyak ang tigusan, tamangan numatektekan ni Rostom amang ururay kanya. Napanarmanan ni nanang mau, Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidin na. Huwag nga ruda. Di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mulan na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanan, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda. Ang aman niya nga ay awan mabalin. Nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga tan Alang araw, agsubli akto na malam. Kasaritak man itinalapat na di nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Lapanan nyo man ni jay hot-hot ano biyom. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rene. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na gititat taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Kat no iso ti sugar baby? Ha? At daya gasgastusek no kasjay nga kuyog kami. Awan! Aha, imposible
Jackpot yun na ita. Pangala ako may ti kwartak alaman. Uray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-daw atakken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas gastos, uray piso. Tani Rostom amin ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na dyan lalakay ka ba guys? Katno ahente itinunwang kas kadabakbaka di boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangtin ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano da? Aday ta ti 1,000. Gusto day ta. Ang mga isugal kan ipartag mo matlaang. Ha? Manak manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanan. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisan. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramidek. Oh, agyaban na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda. My love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibuson ti kwarta. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam, no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Uray bagpay lang. Ta, adangin na jay kurso na dakapaghan. Sumarunon ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay mutlaikan. Kasigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti dayja lalaki ti pagrigligata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Ah? Iso adam damaget no nagsweldo kan. Tano saan pay, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kumay ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyo ka. Ibagpagada sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo ta. Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyo. Dayta ti mangipanagnak at talaga ang love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laang kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agistambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Agawan na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin iskart. Papanam, mapangkansake di manan makidate Ayun man, ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalan sinya. Gamin manmanok tikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga raw, manmano ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mommy da. Angam sika,
Sugar baby tinatumpungam. Mangipanaknag at talaga anak pigsa ti karisma ang sinya. Nga uray bakit akon. Kita umot nga men dagiti lupok. Ne. Nagsisipukol na pailaang ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaang. Adan sama yung kabel mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, sana. Bimabaiyan ka mat nga agchan-chansing. Makitan. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. Sige, panawan kan. Tasukunan na konti. Sugar baby. Bye-bye. Awan manan! Nagaduman ti post nan di inam ka Raul. Dilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti-FB. Ha? No kasta di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod angkel. Iso nga in-unfriend ko. Tauray bagbagak di nakmula dengdenggan. Awan matket di takis na no maki-boyfriend di nanang mau. So na lang tapos. Kata muna mo ti ugali dagi ti tao di ti lugar tayo. Adaw ti manakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurean niya't ipupus na ka okay lang. Tawan makakita. Urayak man dyan inang nakasaritak man. Magbagaan nyo man kidi angkal. No mabalin siya kaya ta makiboyfriend. Sardangan na kumantikas niya nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, at iti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan na tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggal ag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Wala. Panit ni kak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaam mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malaan, alaam maninto'y kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanyak. Manang Ricarda, ada ibagbaga ni Carol nga anak mo kanya. Anya day ta kabagays. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom maparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak. Anak kirelasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kandaw. No isukat na kandaw. Kat agsangit kandaw. Si kamot na tiyag bali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaramid day ta kanyak. Ta love nak day. Katno ka na yun nak nga ikan iti kwartak. Inikan nak nga rodmanan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. No kayat mo agad ikan kamanan, Rene. Ato'y isang aribo. Igatang mo iti sidayo. Ay, thank you, manang. Nusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida, manang ka, Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan ka mo nga uping. Ang bumati na sayat kan saan, di ba? Katuan man! Ala, manang,
Aramidem na tatiam mo mapagragsakan ken pagsaya atam. Apay, Carol. Anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend. Apay, mapirpirwisyo ka kaya. Abay aparitan nak ngagragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay pa lang amin na makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kayang dardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingpot ni Rostom kanya. Dinakpay pulos pinasakitaan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naked pa pa ng marudain kaanakan. Agbordingak pala ili angkal. Asa si dagitayan ti trabaho. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkal. Kasangsangpod day di balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimwar ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Ginak pa'y laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pa'y agasawa iti kabsat kao. Ha? Talaga ka day, desidido ka mangikasar iti kabsat kao. Wan mano, ay ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talukwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. Lubi lang kumapsut tao. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Mayat ni panagbakat kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanagnag. No talaga certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendен na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyan. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawat akit ti pamanagnag amang ipakita abaraw. Katadamat na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda, ha? Wan siguro kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kano talaga kayat dan tiyag simpa. Makamuda. Sinyang, si kanto ti may nga abay intun kasarmikan ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na. Agni nang aklatan, saanan day taabay. Basta si katimay nga abay, tapasig ababaket ti alaot nga abay mi. Pasig mo't nga minalalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. So, da kayo manlaangan, mang marmarites kanya ti alaot nga abay. Ha? Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti may sa abaka, may sa anwang, 5 baboy, ken 10 akambing. Ay na! Ingrandi nga rod ti kasaryo Nagado ti sagana. Ay, wala! Isu nga uray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabanglos ti sagana mi. Jay boyfriend mo tagastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay?
Awan makuti ak wartak sinyang ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan na nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isunto mo ti agkasar, jak to mo tumartar ay. Ha? Aywan, saan di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay? Ijay pa'y abanda, ijay ayan ti puun ti dakkelamangga. Nik, nalawang nga rod ti dagam Ay wala dilaeng karol ti kagudwak dita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wala, nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Masayat nga rod. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda, taas si dagi di ili. Ken igid ti kalsada. Wala. Adu ti mayat amang gata ang agam jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wan ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo kayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Uwan man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Ilon? Uwan, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayan. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigod apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na iya, madam. Ay, dakil agatad anana. Iso riingan nyo langan. Takayat mi ang makasarita. Apay ngay Rostom, nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kuha, wan nga rod. Ay, problema mo ti kastoy. Siniranda ka. Kasano nga ta nasurutan dati ayan ka. Ay, kasanungay daytan. Anyat pagbayad mo. Kuha, tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agasawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakkel gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumutkan katidad duma. Kung tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ijay tinapanandang iti daddo mga inututang ka. Aniya? Iso ang makitinulong kang agbayan. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam. Ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi ang kaslasan na mapagtalkan titigtig na dahil asawa yo. Kasano na ito yan, anak ko. Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan yo, aday taparikot yo. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yo. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Pila ko kung atin ang dumaadag ang anak ko. Taiso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Tainik-ikan nakmat iti kwarta. Ay, san? Di yo pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matungpal itagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga di tatao. Sala mabalin. Kano mabalod kay anak ko? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya!
Saan nga rod nga impalubos ti anak ko may lako ti dagak, isa kapilitan na naibalod ti asawak, tawan mo't pangalaan na iti pagbayad na itinagado nga utang na. Insang sangit ko tinakaro apa nagbabawik, kapo iti bidot ana aramid ko, ti panagdarasudos ko, kan ti panangipalpalastog ko. Iso akas lalom na dak, iti bain. Naglabas ti adu atawan, nakarawar ti asawak iti pagbaludan, ngamdinan impakpaka mukada kami. Namuan milatan iti sabali a tao, kat sana na nagsublikan niya, kat nadamag kulatan na ng asawan iti sabali. Kasta kayat ko tagdarom ngam binaybay akon, total bakit akmatan. Alakastan, tigayim mo, Ricarda. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kaya amin. God bless iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kapsat Santa sa napudmanagan tintay patangatang itang. Kas ni mantiko na ni Kapsat Santa. Dear manang biyanang, apalaklaw na iti inak ta nakadungdung mo ti amak kankwana. Uray sana kasangay wano uray awan okasyon katrigrigalwan na. Ay ayak lao na ti bagik tayap apal ko ti asawa kiti amak. Tawan lalailwan ta asawa kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysan. Kita eman to'y blouse ko no pagbagay ko badlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo nga'y. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Oh. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo dagitoy. Ta I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da agam sabali na kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan regalo nga ron ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo tayo jay nanang. Ketapno saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagtungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumuti pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ruda. Agam, sigud matkit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pa'y malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary may, di na malagip. Nujak ipalagip, awan Apay nga tangay. Dinala tol-tola din jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko magday tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Una, permi, Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Aniya? Sorry, Elpidia, sweetie. Well, medyo naladawa ka nagawit ha. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wani nga raw. No maminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya. Kumkumpurmi Ay, wait. At na-intake out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar. Iso nga intake outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta mangan karway. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan inggatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na! Nag-iibasin. Alaga. Kami kangarun bayat ti pandangan ko.
tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmut kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa no kayat mo, sweet Saan? Narabos kamot narding. Kislamot kaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit? Hindi kakaskasarta pa'y laan. No kayat mo mapantapay ag honeymoon. Anya? Sanen, sayang ti kwarta. Ornungan talaangan apaggatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni Pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, mat. Muna yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga ikagkagaragan nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawak. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kanlakay kayon ka nalailo kay latay titunggal maysa. Ada iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti ta. No nalailo da kadagiti asawa da, naragsak ti panagdinada. Imbag man ta nagtalina ti kinasweet ni Pare Narding. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga a very sweet mat Ti kaya nakatipilaklat ta keng kuana. Ang may tangay ultimo pagidaan dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nilakay ko? Kadno nakarakop latta kanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaan. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangbat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kastamare. Oray lakayon ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abaket dito Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaam ka dito rin. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang niya. Ay na, regalo jay amam kanyak iti kalman. Narabian nga minasimang ko iti kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilo ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagaklaag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Win nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, tainton sumaron no, ibaga, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tandamo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang nyo ngam. Hay, awam lalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamot ten asam ta. Di mo pa'y mo ikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anak mapaspasamak kan ka aya. Apay akasta ka. Sigod mat na magsigao iti kanan na saan aya. Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kuwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mat akastoyak saan aya. Apay di ka pala nairwam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarit na. Nanya mo isulatan. Ambom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak.
Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang takin ko na. Again, kasya siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowi ako nada? Oh? Ngata? Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jackpot yan nga babae ni Ramel. Nasingput-mut na dyan ko na. Ngata? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na may kano ibagbagati, I love you ken kuan. Anda nga raw ti kakasta a tao. Saan na asyowi? Naipaglakit din ta, showy ka, anya. Banag apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patay launay kin kalaka. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, Narding. Kay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mo't, mare. Wala takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan na isampay. Kaduan mo't, mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siya, Kasla ka aruban sa laangan, ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas, numakit-kitak ti kinalailo yokin ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti-iti. Nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbaga na kanyak iti. Ang amita ngay, nagangdod ka. Kung kuna nakidin. Anya? Ay, nagloko ba't dahil nga asawa mo? Awan nga ta, babae na, mare? Laklakayan na nagbabae pailaan. Anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamot timang patol kang kwanang ay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kat paliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ta. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayon ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita amagano pagpampampar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapuno na adagayang sarsaragan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagak ken ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kano nila kay na kenkwana. Awan kano lalailwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Abangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Hamangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo matitiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da. Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakmot kiti sigurado no at that chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laang anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa'y tinagaram kan kaide. Mabainak nga agaram. Dahil tatulaki di agbabae. Awan iti panunot ko na ita. Ape nga ruda kasta ka.
Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta, di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Ulay kan, aya. Anyat naknakan mo, aya, takas ti ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanda siya. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din, tani. Masapa ak pa'y nagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno, nagitangat atapam. Umianak man pala dito balayo, tatang. Day, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan magkidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanya. Ha? Apay aya. Yap, apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pa arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay may kamot. Iso nga tapa ka di nakayayatan. Nga amangan no da babae na. Ay, nanak ko. Saan nagpapada ng itilalaki? Adda siyo eh, adamot saan. Basta, jak pa'y lagawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan matkit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay, nadyak mamatay nga babae ni Ramel. Sikod sama takas di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka ngatan na nakaragrag sakap no kasta, tatang. Adda ka din ni Santa Nana. Adda. Di na kanukayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya ngawan? Katno addan samot nga minin babaim. Ha? Ala, awan mo't ananang. Anya kung maaga po nga agbabae aknay. Ay ayat aglaunay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaim. Tanagtamnay kamot nga minin kenkwana. Sigod matakas ti ko nanang. Amuna mo't dayta. Lailwamot ngamin maminsan amom ngamin anya. No, malamlambing ti babae kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga gatap. Nanang? Di mo la matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Masahyan nak pay nudaduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa iti balay. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Pasaritak man nga rod, nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano amaay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukuno yun, tagawid kan bakit. Sorry, nanyaman ti saan mo na gustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag? Iso, ti masurot. Ewan gayam. Chocolate para kin ka, Santa, bakit? Ni, apay anyat naknakan mo. Alag, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Magawid tan wine. Ta, nagluto akit tinaimas asidaan. Tayo paboritong asidaan tinuto. I love you bakit? Ha? Agkan ka man. Akailiw ka. Mwah. Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot ka. Awan babaik. Wala. Agawitan wine. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko. Sana na natamnay ken ka. Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. O di mayat no kasta.
Awanan ti pagparpar tamanang ko. Anya din ang ikaw. Ni Ramel, 5 ilon kunam santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo at da babae na. Uray agpinus tata santa. Adda babae di asawa no kastater aramidin na. So nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta! Adda babae narding! Awan, adda aya. Iyag mo na ita cellphone! eh. Hello, kunam. Abay nga. Hello, kunam! Hello. Hello, sweetheart. Ayun. Matuukan ako na manguray kan ka dito'y hotel. Makitam! Si kamot gayam ti adda babae na narding! Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino ti ayan mo, tao may kung ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlang kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day. Saan ko ababahay na jay? Aglibak ka pailaan, kat naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ken ka. Kat hotel pa'y jay pagsarakan nyo. Abay, narding. Abay nga raramin ang tigastoy. Kundi na ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababay tigas dyan nga raramidam. Walang kayo itibain! Nanang gusto daytan. Pagsalitaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. Onya, kasjay ti kayat mo nga aramidak? Bakit? Tikas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam itilikodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kasta una ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mo't gayam. Ay, iwan nga ron. Ay, style na lagayam tikas jay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Uwan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa, Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailokan ka. Saan ka anay nayunan kan isuksukat? Si kalata ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensyakan Yala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you, akanayo, baka. I love you mo't akanayon lakay. Naurnos mi nga rod ti pagbagi mi iti asawa ket nagpinasensya kami ket natatangmat ka ni nanang nagkapyada mutlaan. Ket saan yan nga inulit ti amak ti naramid na. Ket ita naragsak damanan nga agdandan na. Alakastan ti gayam mo santa. Alagagayam di tan tinagpatinggaan di tapakasaritaan di ti drama tayo. Manang Biana! Musical scoring Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kani sagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay. Gan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kastoy mantikunanik kabsat Judy. Dear manang biyanang, may isa ka single mom, tapinanawan na tinakasikog kanya.
Adda pwesto ti na ijay palengke apag tagilakwan itinatnatan. Kat tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mo sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Kanyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sa bali ang babae. Talaga ang mapairo na siya ang lalaki. Nanang. Hindi ka madalagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubuatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita, ado ti aggatag kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adata mo't amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka di agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangtod iti suporta ti ubing. Agabsaan mo, takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Kaya malala, baybay amon day at tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Nung napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matay! Wakaturturog ak nga ron nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo ka dagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung ukrama na. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alain nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaing, sir. Nanang. Anya taramida. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, padamot na pintas sa balasang akanwa mana. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubiyak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanang nga umay gumatang itinateng alakot, Wen, nangag ko nanang. Ay, mayan sakit to'y blouse ko ita. Ha? Anyat kayo tiyo asawan. Pagbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ilan na itibiyag, anya? Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Diyak man amo. Taga dito'y mula siguro. Ako na dapat nga ang sublinto manan. O di kaya't naasawan day ta. Asinaglaang tibalay na dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigatwan. Ta abagan no ag sublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko ko anak ka. Kaslata sa bali akayat nasawan ti panangis-isem kan panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanyang daychay alakay. Agraraman kayo mo. Tila'y bagbagayong. Bakbakutan kayon. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakot, Judy. Ngamno tilangak, ubingak pay. Nalalayngak tupay nga agporma ang sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo.
Hello, good morning, Manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, met. Wen, ta umayak gumulpi tila ko yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo na mintas nga anak mo nga eh. Kwa, sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta. Aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa yun na pintas nga anak mo, Manang? Kwa. Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikuggan kwa na. Kasta ka rin. Agsubliag to nga rod no madamdamaan niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, Manang. Hustong to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukot. Jay sabot anak ko, di ko sunada na. San sabot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May bayat mo to'y blouse ko ita, nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan purpose ko. Sabi ko, tatak ko lang day to. Sabi ko, tasyak ti kursunada day jay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matkayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytan ko ken ka. Ato yo, nag-grocery ak ngamin itay. At nakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikandak iti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya. Ti sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga ina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin ti imagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anat ka tangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yun. Ay, di mo ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom, Manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan yun na. Ay, nairwa makun iti kakastoy a klase ti badong, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya nateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Kaawisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siya nga'y tinag-awisan, sir. Agad sa kaano umay ka, Manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay di ti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ay, si kalangan tiagbate. Tabantayan pa'y laang tiapu kong Manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kahit, at niya nga'y tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy.
Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko day jay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Jak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day di alakay nanang. Madlaw tabak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya. Ay namayat nga rod anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Uray lakay ditan. Basta napsog ti bulsana. Ta sigurado, di ka to ang bisin ni bisito na. Pampanunutak nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ibaybayag ti panangaklon mo kadkuan na anak ko. Tama nga no makabirong iti sa maling armod na. Sige nga rod. Aklo na kung musumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagado akarim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin nakasapulan me. Wen, pag-analak to ti anak mo, aging ga iti kolehyo. Agyaman nak Marco. Okay, kasano? Agawit na iti balay may tayam mo kay ti anak ko. Amangan no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, tanyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, say-saya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagon daway. Taman manon ti kasta. Nagpalit ka to nga instant back nang no kaskasano. Tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray, medyo nasakit para kanya. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asya ti armon ni Marco ang inkarigata nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutin nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Di mo man matsang ka ulit nga ipagpagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay aklo nag-adagos Judy, sweetheart, iso ni Floro nga anak ko. Floro, iho, iso ni Judy. Tiyag balin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod ama. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba? Iyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Uwan, awan pa'y matyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo iti na diyang anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket, makaamo mo ten ano, kaya't natagbaak. Yak mabalay na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco. Sigurado ka?
ang mga no sa pulin na katianak mo. Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alagad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, nagyaman at nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy, kunam kanya, Floro. Ayun, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabahak day ta ang bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayag ti bukot mo, wen. Ne, saan Judy? Ang mga no makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutan na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Jack pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y lang. Ha? Ay sus! Ado ti lami isti bukot mo Mabiglaan wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami isti ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublado na sasawag mo. Diyak kayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa ikat nga rod no sinaamot lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kat naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga dayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan na, Judy. Anya ka man din. Pilang namnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limat ado na itarapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipatan mo na itang arapaang tamar ko. Sorry talaga Ngang masapol nga agsinatan. Gano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik ng kanyak. Ha? Nabayagan ang crush na katina. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapin at gamti awis ko, Floro. Apay ka din, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Amok ngamin ama nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ika. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali di kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kong day kasar na ko. Ay ayaton ka.
Si katikayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo din makikita dila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da kami din, balasang ko. Anya? Ay lang, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sabay baknang sa ano dila kay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Jak amo iti dayjay a Judy. Agal na ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutlaan dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinaluspo sa mat. Di kay kadimadanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hi, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo asar. Ta kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaroba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmot da dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata asar. Damag ko, balo ka. Puno ka di. Ay, Owen sir. Awan pa inobyom. Narigat ti pa nagbiag itan sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka namin. Ket agbirbiro ka kitya sawaan. Tay nabudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulukan ti rubak. Tapno matin nagtirignanan kanya. Namayag ka tanin ng gulpuray, honey. Sama na yan. Sige, makatali kayo. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutom si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnuson yun ti amin kada kayo. Dakmut ngamin maura yun asarong karon na. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain sa mo. Damok ngamin ka kayatan nakti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laang. Isu nga awan nubya na. Isu asyak tinagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki di kaya na. Nana Delia, umay kayon to inton kasar ko Ay, no kasta, makiasawa kan, balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpayso. Awan mo ti plano ka mga klon kwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kwa na. Iso nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten, balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawan. Judy,
Apay aya nga ung tamanen ta anak mon. Kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. Nudi mo kumasininaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwag nga rod nakapapal di akin kuko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Sika ngamin, di ka nagpampanood. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Naga-brodak nga rod kat inanusak ti trabaho to abroad nga uray nariga. Kapinanunod ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayon ti panagrigrigat mi iti inak. Nga mita uray kaskasano magatang mi matan ti kayat mi agatangan at araon tadamatan paggatang mi. Aging kay taadak pala dito abroad kat inkariki ti bagi kadyak agawi di Pilipinas, aging kaadyak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan, ti gayam mo, Judy. Alaga gayam, di tan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito yung drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kasi man di kunanig kapsat Camille. Dirman ang biyanang. Kapadasa kidi balasa ngak daytoy nga ipadrama. Siyak tay tawa kaslawan na pinta sa turong tibiyag na tawan man la ti arapaap ko. Para itinapinta sa masakbaya. Tajay lamang namnama iti tulong ti kabsat ko ti amok nga aramidan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Manang Lila, alaan ako nakatulong iti balayo. Ure basit la ti sweldo kon. Alaan, panggatang lang iti diaper ti anak ko manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo manang. Ala, awagan kanto. Takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makan nga agpasyudad manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya perta anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan atan ni. Inikat datatang kenanang iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag na ito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang itikwarta tayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsanda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ta po kuyaw. No, inikan na kansama at ni manang mo. Lada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumo na dayjay ngay, sang-sanga gasaw. Naibus ka no ti kwartana, tayintad na kada kayo kan ni tatang. Malalaga raw. Nagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem ba't na dyan anak mo? Kat no nakitak dyan inted ni Lila kwartana. Sangaribaw. Anya, kunana sa ngagasaw. Sangaribo nga raod. Patpatsem tumat amin nga ibagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita katrimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman nga tan kaumali-umay. Ay kita mumlatan Napanman siguro ni kaya nagitay pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan nga balbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Isu pa iti makaungat no kwa.
Agduma da iti ugali ka ni manang naalila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Kamel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Pinalatan nagdumaan da. Una ngam nakaro na niya Kamel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro doon nati kabsat ko. Nagtagulit mo't namin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga roden Wala nga ro. Sana ba? Tana ko na namit nga uray manulat itid ko ken kwa na. Basta adda kan mo pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken kuha na rita bakay. Nay, Kamel, agsingsingpot kay di balay damanang mo Di mo istrisan di kabsat mo itay. Ape ko mga istriso ngay. Mapang ko nga rin tulungan. Kasano ko mga istriso? Ay na, mo na kan. Ato yan, kaim paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa dagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibadaw. Tapno siguradaw. Di ka man nagpapaaram dyan Ang mga numadamdama, sumangpet ka amasikog manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, idyam pailaang ti makinobyaw. Tanay, basit pailaang ti anak mo. Kanamangan, makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Isu nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo say, nanakaw. Wen ka di, unay kayon aya. Ag sinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake akan na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Sally iti trabaho dito'y balay. Kamil, wen? Wen manan, anya trabaho ngay. Agdalus ken aglaba ti aramidem. Tanina na Sally latang ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sa mo ti trabaho kun nga misaw. Bakit ni Nana Sally? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom kan ni Nana Sally. Agyaman ak nga rot amanang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Nulakit di, tanagagat kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ka ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan ba? Bakit? Mapayaya, daar-arapit, ijay likod ka Maawatan ti Rick na bakit? Maulawak. Nasakit ti ulok. Ay, Matayag sa... ay, Saus! Aglingot ka mo tan iti nagdadakal, lakay. Anyat mabasbasamakin kan. Ay, lakay! Ay! Umay ka ta mapantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na! Adda kami dito'y ospital ita. Nagatake di tatang yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Saan unay ang makagaraw? Naimpag tanay talay atagos nito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pa ilaang tanay. Awan mangaw-awer iti anak na. Imbatik lang amin kan ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige, Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busen nyo dita ospital, Nanang.
Nyamatan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawidak no kastati ko nayo. Mangtedak iti kwarta abus-busin dananang ija ospital, ading. Itin mo ka dakwa dawan. Wen manang, At to iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. sige nga rod agrubwata kon tagbiyahe ak nga agawid. Ayan ti kwarta nga impaw it ni manag mo. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni tatang mo. Di kay magmakaururay. Kasangsang pada tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impaw it na, taday talakanot kwarta na. Malak nga raw. Isupay ang mainayon iti kastuson jay abam. Malala. Yung kaalaan nun, ti anak mo ijay ayan daan tem. Tayawid mo dito yan. Sige nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo man ay. Di mo man nun ibulakbol ti anak mo. Di laman papapanan yawn. Di talaang mat. Di kam umadayo. Ikuyog mo man ay, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni hospital. Sana una makapagnangam dirit sumalatat pa sa una. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang nga rod umay dito'y ading ko. Adama ni nanang ang mga sikaso ka ni tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula tang ure kadwak ni baby. Ala nga rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag ka dananang kentatang, wan? Asano nga ron na makatrabaho ni Camille katin kuyog na matang jay anak na anak pasyudad. Agpilit mo't nga agsubli jay. Kan impakada na kanaw kan ni manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurot. Garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay kan kuada ijay. Patsik adi na baybay jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka mo tang agdalos. Di tamo laglutluto tararamido mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Ay, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatukay ti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan ang dati anak ko nga si Kaswa. Iso makitinulong kamot Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Kasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod, balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho diti balay tani. Napangbar man ti anak ko. Iso apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamo nga aglaba ka nagdalos diti balay. Sana balay, sana kun ngagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko ditoy. Uray tumulong ak tulatan nga aginaw no ko Sige. Ngamni, kita lumawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Kung dawayang magtan ti mangtulong ka ni Nana Sally. Takaasimot. Wen manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy.
Limot kayat ni Camille ti agawid iti probinsya. Ay kadto na. Tulungan ta ti kabsat mo takasimat. Aywan nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit laabanag dagita kanyak. Kabayatan ti kaawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Agdayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kunto alabaan inton bigat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapol iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya Camille. Uray 2,000 ko mata ni, nagastos mo ti rumuar manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sangaribo pa'y dati maitid ko. Syaktong ti gumatang itigatas Camille. Anong apay? Aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Umpay nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapol nga aw-awiran ti anak mo? Basta agsapol ak iti pagtrabahwak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapol kan iti trabaho? Saan na masapol nga agsapol ak iti trabahok nanay? Uray tadama ni manang amang tutulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwali isak pa'y no daduma. Kay, kung tas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin ken ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga ron master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngumawan mo na ilupas ko. Oray sales lady titan ano isaw. Masadutak na ron. Makabanong ti kas sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok darin? Ang mga noong tanda. Apay, ipalobos mo nga ron. At ang bukod mo apanunod. Apay, paritanda ka ang makinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. At tinatan. So marunong tong di kasar. Ako rin tapay. Pag naudanta kumangay, ada ka di balay mo apag naudanta? O tayo di probinsya. Yung kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad ti pagyanan ta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awa na, makipagnanayadak lang iti balay ti kayo ko. Kat pagyanan ta nga rod ngay? Dakal samat di balay ti kapsat mo, di makipagnaad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot. Di mo na ni pakada, basta yung sangput naklat tayo jayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod ha? Agawid tan iti balay damanang. Total, nasingput mo't kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis tayo dyan no agriga ta. Camille, awamot siguro tim ako nam kanya. Pinagnaid kayon itinobyom dito'y balay. Akay ngay, nga aging gaita. Di mo't agtrabaho tinobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswan na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma.
Ladingitek Kamil. Ngam tangay addan ka din nam alalaki. Nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan na mo mi apapanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamutan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami. Kasanon ti biyag yung agina. Sadyay nakirelasyon istambay pa'y. So pasensya kan. Hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Kamil. Lumasin, di lumasin. Tandaan ang dito yung araramidam itamanang ha. Di pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit-kita? Ay, napang-aran akpay di awanan da Kamil dito'y balay lila. Ay na Seli, pasensya kayon, wan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat di nobyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala. Sana bali taawandan na. Tapno makarik na da iti rigat. Ay, agpursigi da ang agsapol iti trabaho da. Kordaman kami. Kurang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak. Dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Ako magayang may ito mga wartak. Papanam karabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Ngayon bagay dyan, talibring ino. Kastamlata ka na yunan. Awan lang arot trabaho mon. Artek ka pa'y. Sumanaw ka man. Taka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nagsubsublay. Kamil, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa tirik na mitikal labas gapoy timbagbagakan ka. Aklunag ngay didamo. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyong? Awanan. Pinanawan da kami. Ngam okay lang tar ertumula. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaan no maka-brodak manang. Sige. Ikan ka pa'y iti may sa at tsansam, Kamil. Kasanon ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakkenkwana. O sige, makaamu ka, Kamil. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Kamil manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na. Nagsaya atay na. Nay, padalo ka na nagsardang itibatog bakay. Huwag ngagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang. Nanang. How are you? Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kanwayo a puriner lila. Kamil,
Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya! Ay, kastaya! Apaya, di mo imbagbag ang adagayang puriner anobyom, anak kaw. Wala, tapno masurpresa kayo, nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya! Ay na! Mayat. Nagsaya atin. Ay na! Kamaudyanan na! Maisimpam mo ulangan tibiyag mo, anak kaw. Nakasapol ka mo ulangan iti talaga para ka. Wen nga rod, nanang. Jakmat ni namnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan, ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay, kat. Oray da kami, anak ka. Ay, maragsakan kami para ka. Malaala, sapay ko taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ka. Diya mo kag nanayon nanti kinagulo ti biyag ko nga awan na pintas at turong nang asino ti mangipagaro pakasto ti pagtungpala. Naikuyog kumatanda na ko'y ti balasiw tao kat pasaray agawid kami nga bakasyon ijay Pinas kat ti pagyamanak nagtalinaad ti kinasingpot ti asawak kat ita damatan dua nga anak mi. Alakastan, ti gayam mo, Camille. Alaga gayam, di tante nagpatinggan di tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kasti man ti kunanik kap sa trio. Dear Manang Biana, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Kat gapoy ti kinagwapok nagbalinak asadot, kat nagbalinak apadagsan iti nagbalin anobyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Anyat gagara minsan? Insan Elmer. Bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlahay. Ay saos, sabi imbang kokte kwarta ko rin sa. Ni magasot na ti adakan niya kita. Ala ison ti itud mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato yun sa. Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kay agurorongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katag problema para iti day ka insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmat nga nga awan trabaho di nobyang. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw itsan. Nata ati mangbiyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? An-anong na napintas. Saan nagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako na. Abay, papanan yung mga itin nobyo. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, gwapo di nagbalin a nobyo. Nga, iba ka man ti agpaysukan niya, friend. Isuka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot na ita sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang
Ay, di ka ko mamasaksakitan Kasi posible ngamin nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, tas saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Wala, sapay la ko mga road, tamatagin na yun ti kinaragsak yung Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan gaya. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabalin na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wan Adto ti limagaso, inayon mon. Ay di manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na. Itad kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mat denobyak na. Ang susweldo iti pinulang. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamot ang plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nubiam. Imbagakmat ka ni Ellen a jablesak. Hanggang kinayatnak matlata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun nanang. Day to'y armas ko ikibiyag. Jakamukan ka. Kababain ka, iti kasta kararamidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anya lagsawandakan kan ngay no jables ka, sumango ka dakwada. May mayat kumamalang, no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan nanang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka mulay ti sao-sao. Aksyon na ba? Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka? Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta nanang. Isuda No asino ti adda trabaho ken kwartana. Iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat na dyan Rio para ken ka anak ko. Balin ka la na kakaase iti sinong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amo ka naawis ka la iti kinataer na. Iso akasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunakmanen. Dapatas kunti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Katagpay subay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalibin ko. Sadot ang lalaki. Ang gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakagingin at titik-tiklay na. Di mo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno. Naanusak idi na mo. Ang may agbaybayag ay awanan. Napalinan akal baryok na dyan. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tayo ayatak. Iso ti kayat ko pakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga ron. Ang pasensya, tadyak kayat nga kasar kayo. Kasano kami nga rin makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan.